Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hadian Arsnam ka jing shong suk shong san hakathan khaput jong ka shnong Lapangap jong ka West Giant Hills. Kanit kansan kinong shong shnong Karbi haka step shpodrek jiliw kilawan kentur put biang shaka shnong Lapangap dagba pu ya ka Pynthor jong ka tiga shnong dagba pen kam daki pu Shilum. Laban pen ken mau husnam ahajar pulai na do ubnai nai lur hadu ubnai nai lar. Kala don ka jing kan at ka bajur hapedeng kinong shong shnong ka Lapangap bat kinong tapat jong ka West Karbi Anglong District. Hadu bakaladan kejinya siat knam siat renti ni kawang mau baria siat jri para maki nakada kejinya kam trai mar kaliang ki jaka haki khaput jong ki artali ki shnong haba pentep halor kani uwa he shnong Lapangap uba daimon mi lingdo ule tho ba step shpodrik jliu ha por shpobjim step artali ki po Shilum kilawan sha upot usam jong shnong Lapangap ban pen Madan ya kelum Pynthor naga jingthmu ban shnai ka jaka sara ten rai dia marsin yo jingtep halor kani kinong yalam shnong jong ka Lapangap marmar kila hiar Shilum Pynthor banyakran penbet wer kitiki artali ki po Shilum ru hadian ka jingakran kiru kila sangi no banlur long wa he shnong ula benrap batang hadian katukane por kinong Karbi ringkat ka jing senran lang ki pulit bat katukane ki seng bhalang kilawan hiar shari ka jaka bat be kinong shong shnong ka Lapangap ban light na kanu jingja ngiru ngila persyang ban kendria no nagitiga jaka nambar ngiwan hangni banyakran smuthu omban pen ibor long uba lingdo halor kani uloong makiladap ban pentep shaki bor penyat district jongka West Giant Hills hak bahaka por janmit nakalang executive magistrate uba GH Pasa baru additional superintendent of police u Ishan Gupta kumjuru ki bor penyat district jongka West Karbi Anglong kila penlong kejinya kenduk lang hakashnong khanduli habdeng kejinya lang uba lingdo ulet ho banakalang ki Karbiru kila kular ban sangi eno kate kejing tre kum kinong yalam shnong bat nong shong shnong basyang basa hakathan khaput ngidon kejing sngo artatien yolesi kani kejing kular kejong kinong Karbi kankut tang hakaktien namar bun sien ngisham kejing kular jongki kilong da kumwe hendai ka kampat da kumwe long uba lingdo Prasunong yasi ya ari aura iman kasni chirp ya ban chirp di ya khi ya kamai kiti mindaman kamni man biang ka ari aura yo re ya boya uri terasa ile udah TV man itu man daw yang bawa hapon mas Karbi yang long na plus ini to daw yung ka area yung tapan demte ki kiti ya ki sarkar man kiti sarkar to man private kin to man private to hi ong phi to yong ko so sa iwan kinong chong kinong hini Lapangap khay ni magani to kanong ti yong kinong tadang em ka ji ya klam ya pen ban chwa te yang chwa tikta pat la kam Lapangap la kam te banu mani ka auri aura dam chwa in chwa mende ya ba lei ba tang yar chinong ma krai le hab em kam ko bor yes nya thau wa kita pat wala Lapangap te yo kra manua kamis karni lengar bata ha in kregi bain ke klam kra teman permission lagi distrik kan budak be klam tang pra chinong le every pen ba tak pat wa Lapangap every pen ba pra distrik le every pen ba pra stil le every pen ba ki Lapangap le boy kam der emru i kami i hali rep imo na daw em kutuk auri go wow snap 8000 arpa lem re arpaso snap no arpale na daw umi gatu तो आप लोग कैसे बोल सकते area इधर है ना tapat में कहां मिलेगा एरिया नहीं आप लोग कैसे आप लोग के पास नहीं आप लोग के पास पब्लिक तो बोलेगा ये Lapangap एरिया नहीं आप लोग के पास कुछ एविडेंस पूरा नेचुरल बाउंड्री पता सकता है नहीं है ना लैंड पता है आपके पास है तो देखो पहले देखो लेके आओ उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे तोरो लाई sini yo isu peta लाई sini amrora koras lah toro lai isu peta kan wani sini tiba tu klam lebih itu toro isu peta wani sini kam tu direct pan nomor ipan yang file yo orang kata like udah loy laka silang mentang poi sudah loy laka elabang 60 tak pat heta
Parga area na yung pangabali.